Berti berti kurban berti 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 hayran berti kumam aleyküm ilmin ra berti khamad le khara del ke khagir hatta piro ke çides mengir berti berti kurban berti 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 hayran berti Ava bira germa keli ava bira germa keli serpe ya bu Hazret Ali ez şum deslin gevi kali godle ve ma dünya vali berti berti kurban berti 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 hayran berti دم چاقا و خوش به کردن برومت دم چاقا و خوش به کردن آنه طوری ناوین هجا به ناوی پیکانه و گشت که سلافت کنی هم خیراتن برنامه پیکانه ایرو روژا پینشمه روژا شمیه دو هفته نیسان 2021 بری کم دست به برنامه خبکن امتخازن چند مساجمه هنه وانا برا پروا بکن تسری داوک جی اونجا دزانن و ماه رمضانه ماه رمضان یا جواکا اسلام لطبا اسلام پیروز و مبارک با یا دیو جی وکن زانن فتره زکات خیر ام خازن اون بدن کسی محتاج کسی کو بگیجن جیه راست جیه کو حوزداری و پیشنیار ما اون فتره زکات خیر بدن هویا سور اگر کن بخوازن تکیلیش بویویت مرا داینن و بدن که چاوا بدن امتکارم برا ببن آلی کار بری کم دست برنامه خبکن پیکانه بکنجد زانن دو پرتوک وشانده بون از خازم وانا بینم سر اکرانه هنک رکلام خجی بکن پیکانه بکن زانن دو پرتوک وشاندن پرتوک یک یا جیروک یا زاروکه ناوی خرویه باش بزنگل جهیلا برز شورش رشی و آهاتیه نویساندن جروک آنادول ناوین لکردستان تی ناسکرین نافداره زمانه که سوک هر کسی که بخونه و فیلم بکه هاتیه نویساندن yani berive اون گشتک دزانن پرج و دزانن لگندا لدرا داشتا ایواری بچروکات هاتن حواندن به شکلی جی زمان ما خزن زمان ما پیش داده چو ایرو او مخابن او کلتورا او چندا رابویه لی اتکارن وک اروپایی اون چروک پرتوکن چروکا پیدا بکن داکو زاره که بب کردی فیر ببم آنجو کردی ها بکن پرتوکام دویمین ایل داره هانا پرتوک جیلا مستوی حجب آتی نویساندن رومانه که پرتوک ده پیشبر که پیکانه که چند هنر ده هاته هلبجارتن خلاطا یکم ورگرد پرتوک لسر جیانا کسی کج گندا به چه باجارا و درونی آوی یعنی پسیکولوژی آوی چاواد به چه بسری ویداته بحثاوی دکه پرتوکه که پر زمانه که خاش و گلک رند هاتیه نویساندن هنک جی بحثا جیانا کردن قرشهره دکه موا گو بشنده درباسی سر او که بن بکن جد زانن بکن جد زانن پیکان ویگاوه لسر فیسبوکه لسر یوتیوبه لسر تویتر وشانه دکه
ام جوا داخواست کن هیوی دکن رجا دکن کو برنامه ما پاروا بکن هم لسر فیسبوک هم لسر یوتیوب هم لسر تویتر دا کو بگیجه پر کسا جارا قدم نوت خج مسکم مگو پک برنامه ما ایرو لسر او که لسر برهمن کونه کو هاتنه برهف کرن وک شین شایو وک کلام دلا کلام عاشقا اما ایرو سر بدن که میوان ما دو میوان من هجا هنه پریز لکولینوان و نویسکار شورش رشیه یه دنجی خدانه پروژه کو پروژه چدکه هنرمند گرسل گرزو دیانه اما پارا صحبت بکن بریک از میوان بین سر اکران است خازم حوالی خی نجاتی بینم سر اکران تاکو اوجی بخیراتنا کلو بده آره شبا خوش تماشاگان هیجا گی بخیراتن سر اکران پکان تیوی امیر و جارا گیدن تخازین برنامه که سر کلتور و چنده ام جوار بکنی دما که دریج دا پکانه پروژه که خواه بو او پروژه جی برکو سترانی می گلری کلام می دروکی لنواند آناتولیا ناوین هنی مگو امانا برهف بکنی و وک سیدی کی وک سترانا ام قید بکنی و پروژه پراستی پروژه که دریج بو لوی دمه ایدن هات کت ناف پراتیکه ایدن ام هیدی وی پروژه در میدان خنی جبوی و او میماری وی پروژه که شورش رشی نیوان ما به و گدینجی آرانجی موزیک آرانجی که حوالی می هیجا هنرمند گرزو دایان هیه ام و ارد هوانا مگو امانا نیوان بکنی کو ام وی پروژه جی انسانی خروج گلی مرا ناسکرم بدنی جبوی و ما و ارد هوانا ما دعوت کرن امنا پانار دن کنی کو صحبت که خوش پانار بکنی هم سترانی ما حاضر کرنی ام یک دو سترانا پا بیستیم بدنی اون بیزن چه کجان سترانن تایبتی سترانی می دیروکی یعنی یک حتنا کسی نگوتی این کسی نینا زمان ام واسترانا چتکنی کی کجان هنرمند ناو پروژه هیا اما ویه ناو برنامه خدا بین زمان اگر اون ناتخازن ام نیوان خیر بین سر اکرانه ام پانورا صحبت که بکنیم هری حواله هم سپاس بریکم نیوان اون است خازم ویج بیم پریز نجاتی گزن هم جی سروک چند هنر کمیسیون پکانه یعنی یک جوا کسی کو پروژه بره واده به ام خازن کرتاسی چاوا پکانه و پروژه دست بکر و خاص کو درباس جانه یعنی پراستی و پروژه بری من برپرسیاری چند هنر پکانه برپرسیاری ما بریز شورش رشی بو دما وی حوالی ما و پروژه بینا زمان ما خواستم پروژه که بسا چکنی چونکه سترانی ما هنه که ایرو کسی نینا زمان تنه چند جنین ما چند مرین ما و سترانا دین زمان لی اونا تو قید نبونه که شورشی خب امگی خب کدی خب چاق بو او سترانا گی توپ صرف کرن بینان اوله پشتی ویجی تسلیم حوالی ما هیجا گرسل تسلیم وی کر ویجی آرانجان براستی پر خواست چکرن گی حاضر کرن امینا و آرانجک چکری جی اما یک دو آرانجه پر نما بیستیم بدنی yani çünkü yani kültürü me kurda yani havali me şoreş evin baş bin zaman çünkü emek öviye lebas az ve bejim kültürü me kurda ser strana ser kalama atiye zaman çünkü tu nivesandın dirok natiye nivesandın tane insani me kalama
اره کلام خا بینان زمان جبوی و مگو اموا کلمنا بین سرفته ام چه بکنیم لوی نابری از خازم حوال هیجا تماشاوان دلال ایرو براستی پروگرام ما ایرو حاضر کرده بو ل ایشم چند ساعت بر و خبر کات حوالی ما هیجا احمد گزر میروی که دلال آلمانیه قضیه در باسکریه و پشتی وی قضیه جیانا خرج دستو چیه ام لوداره اول احمد راجی تبیجن سری تا و مالبات ساغ به روحی حوالی ما هیجا جی شاد به لدی سوژی حوالی ما احمد تا پروگرام بو aslında من پیشی مخواست اگر امکانه ممکنه هم تکرن برنامه ابطال جی بکنی لاول احمد گو نه گو جیان دوام دیگه جبوی به ام برنامه خا ام چکنی جبوی ازی سپاسی حوال احمد کن جاره کدن سرخوشی اشترت خازم حوالی جا سپاس کنی یعنی خواست که تو از برنامه چه نکنی ما بلگ جی وگر سر مالا خا مالبات خاله مخابن جیان نبسایه تشتكي كان بيني مخابن تياركتنا ام بردام كن نيواني خا بين سر اكراني ام بريز فرش رشي بين سر اكراني ایوار باش بريز فرش بخيراتي برنامه پیکان تیوی سپاس ایوار واجی باش گلک سپاس بوی به برنامه تماشاوان جی به سلاو و ریز حرمت سلاو دکم همیدارم برنامه که خوشم به را چیک بخيراتي تاكشورش تابي كامل از آزم دست بگه و برسیم برای شورش تو کسی کو و برهمانا و برهمن دیروکی برهف کرنه و بگن کن به در چخونه وانا آرشیو کرنه و پیکان مجی خواست ام وانه او بکن آرشیو بکن دا کو نین وندا کرن حتی بجین کسی که بخوازه وگر سر جیان خا سر دیروک خا ام چاوا جوینا ما چاوا جیان کریه و یه بندا نکن بکن کرمانجی مدن بن قیده از خازم به بپرسم یعنی وقت تبنا که دهونی وایاجی اوه اشته ام جی برنامه چه دکن تجی کدا خدا تا او برنامه او برهمانا برهف کرن yani eserin hink beri vara fam kirim kurmancı mı? Tıtkariş mera yine ki bahsa kurtasi bahsa amkiye biki. Çava va fikral teçe bu çava. Ya گلک سپاس وکی حوالی که من ناستکن یا جی کسی که من ناستکن زانن که از من جیانه خیلی بخشنده چند کلتور و دیروکا کرده تایبتی جی کرده آنادوله خراسانه خالخاله لسر چند کلتورا امینی با کردین در و ایولات چه هبه از دخواستم لسر وی تشتی لیکولین بکن لیکولین دکم و وانا حتی از دست مته از دکم بن قایده و دکم پرتوکو بندانه بکمانی 40 سال برده من دست به کم کرنا استرانا کرده بو مدزانی که اوستران روز به روز ونداده بن جبر که کسی که واسترانا دزانن و کلامانا دزانن ترن رحمت وفات دکن و پشتراجی اوستران ونداده بن جبوی به من پرانی واسترانا من یعنی 40 سال داوی من کم کرن همی کرنا ناو قصیتا من قید کرنا ناو ویدیو قید کرنا همی دا آرشیو آمدن موجودن و پشترا مگود از وانا بکم پرتوکه که مکرجی پرتوکه که بناوی استران و آواز آناتولیا ناوین من چاپ کر دبر دا پرانی او استرانی که مکوم کرنی بنویسکی من نبساندن دل دخواست که تابی نوته وانجی وی را هبن نوتای جتیتن او امکانامه چیه نبو من نکاری هویدارم جبر شده ام بینی حوالی ما نویسکاری ما هنرمندی ما خورتی ما بیکاری بکن تایبتی جی لسر هنرمندان لسر ام بین حوزان حریمی چند گوتنا بیجم او انسان واسترانا دخوینن و جی نان دخون کرنا پیشه یکی مسلک یکی باشه تشتکی خراب نیه بگمان لی وظیفه که وان ارکه که وان جی هیه که او استران خاطنی
komkirni yan jî ek kom dikin giştika di nav ansiklopediyekê de bi şêweyekî ilmî bi noteyê wan ve bi çîroka wan ve bi gotina wan ve bê nivîsandin ku ji xortê me re ji zarokê me re ji neviyê me re bimîne. Li ser vê esasî min ev proje da dest pê kirin ji ber ku mesela tabii ki tu dema bahsa tiştekî vê projeyekî vê rengî dikî tiştekî neyê kolay ye neyê hêsan e tu ji ber ku ji bo ku stranekê tu berhev bikî kom bikî taybetî ji stranê kev di vê proje me de stranek heye em dibin ew strana pişar strana pişar bikêmanî 100 sal e 100 salî bir 100 sal pêş hatiye gotinê hatiye xwandinê lê niha kes vê stranê nizane belkî ji 10 kesa me pirsiyar kiriye min ew stran parçeyê vê stranê giyandine hev û piştre jî em dixwazin vê stranê bi deng jî nav xelkê me belav bikin ku nemire benda nebe ji ber ku parçeyekî girîngî jiyana me ye parçeyekî girîngî kültura me ye mirov bi kültura xwe heye kültura xwe dewlemend e kültura xwe tê nasin kültura xwe serbilind be ji bo ser vê esasî me xwast ku em dema min ez berpirsê komisyona çanda zimanê pekanê bûm me xwast em bê vêyî wek projeyekî hûnin meydanê hûnin holê ku wek stran em bêjin ev fikra li min çêbû min ez axivî me got ku tiştekî wa heye stranê kevn hene em dixwazin va strana bêne xwandinê lê bi şîveyekî hinekî cuda ne wek stranê em bên hîro hunermendê me lê dixin bi mûzîkeke pir û carna mirov yani tenê mûzîkê dibîze deng nabîze bi awayekî aram sakîn me got em bernameyeke wiha çêkin Kak şuleş em hêdî her ne sohbetê xwe hêdî devam bikinî yani ez dixwazim vê jî te bipirsim ew stranê tena hazir kirinî ji bo vê proje tu li ku derê çexbûyî li ku jan gunda çexbûyî te bi kê kere deng kir em ser vê jî pêçekî deng kinî li vê naberî piştî vê em hevalî me Gürsel jî em dawetê ser ekranê kinî tu bersivî re bidê baş bibe kerem kin baş ji bo strana ji bo em bên tarîxê dîrokê ji bo pêkeneka heneka û ji bo gelek tiştî din ez piraniya Anatolya navîn geriya me yani gund û gund mehala bi mehala mal û mal geriya me dibe ku dibî beşî de hinekî aliyê Qirşêrê bala hinekî zayîf û ez zêde neçûma derna lê piranî em bên gundê Canbega ê Reşiya ê Sewêda ê Têrika hettanî işte hettanî Haymane Polatliye hettanî Eskişehirê yani em bên nava Anatolya navên de piraniya ez geriyam Ew min yek û yek kom kirin heta stranek dema stranek min kom dikir çîroka wê jî min digirt eger parçeyekî li ciyekî din hebe ya jî kesekî dinê li gundekî din jê dizanibe ez şûma gundana jî geriyam em parçeyê wan kom kirine giyandine ser hev yani piranî ez karim bêjim Anadolu'ya geçti ez geriyam ama gundekî ez neçûmî nemaye min ev berhev kirine û pêşkêşî xelkê kirî dixwazim niha jî bi awayekî din em têkin xizmeta milletê xwe yerim gelek spas dikim mamoste ez ne dixwazim pirsekî bere bi xêratina hevalî me Gürsel dikim tu bi xêratî heval Gürsel dengê heval Gürsel ne ye deng no deng heye tu bi xêratî heval Gürsel spas heval Gürsel kek şoreş kotayek bas kir gund mahalle çax bî ew kilamina ew strana kom kirin û piştî ve bînan ji te re bînan
وقتی بیشتر بینان شو تا چه حس کرد یعنی تا بره اراده او کلمات تا نبیستیون اورجینال به دنگ اورجینال قید بونه تا چه حس کرد یعنی کجان حساتن سرده والله پشمانیه که پرمزه پشمان شما اولی خواستگاه من او دنگانا بگوی که من بیستاوانا خواستگاه از بخواه بچه من دسته پاکرام نگوتانا یک پیت من پاس کنم آره دوست خودجی یعنی مالی آقا خودجی 1000 جار رازی خزینه داد هست من راستی خزینه که تخزن جبوی که ما صحبتی ما این باش هره یا ما تکه بن زمینی که خوش سترانی که او اورجینال او یک اورجینال حوال شورش قید کری قطعی که گوب سردنی حوال احمد ماجمر حاضر بکه او سترانی کلمه حجی بورجی این ایت بو حجی افندی خوب کیان را مصطفی کمو لدار بابو دادو جنگواره کوتی گماری حجی افندی وقتنا برچند ره علی بگی مالا فساتی سمال مرشاد بابو رسیاد هارو نگاه حاجی افندی بابو تابو کتابو بر حاجی افندی رابو ما شایتو مگوچه کتابو انا جیب خانو پشته تتابو ورسیو دارو و دجمن خوش خورو گوچره حجی فندی دندلا لمیراتی وانقره نوشغله مرنی حجی فندی اینانک کوستا کوساته و زنجیری زدله مگودش منو خوگورو وغیره میگیرو تقول تو که شغلم نه لالهلوني بزغن حاجة آره tabii هم سترانه گی حوجه نه هم گی گوب سردنی حوالی من گرسل راستی آرانجان پر خوش چکرن وقتی که tabii müzik van گوت ده سترانه که گوت ده müziki ki همه تزانه بچه شکلی آرانجه بکه راستی تاج آرانجان پر خوش چکرن وقتی که آرانجه کرن او روشا چه در باز بو یعنی kolay bu çekirne aranje kolay bu yoksa zahmeti ha bu? Ne kolay bu çama. Ne kolay bu? Evet. Ne. Çünkü vakti mari aranje gibi ki mari ber ruhi kalamere strane çiye ne çide bir baş hazm ki. Yani vak ruh tadnavi strane tabi ko bizanı bir kıjan amrı kıjan ismeni kıjan meloduna çeki ko vak kinet lenemine bayek. ایدئولوژی دلیل آناتولیا ناوی زیاده بویری سیاسی کنن هم کردین داشتینه دوی کردین آناتولیا ناوی هم کرامی دلان کرامی شنانه که حیات نشان کمی گوبندم حجی بخورجی مزنترین سرهلدری کرده کده هم بر دولت ترکا هم بر مصطفى كمال سرلوكي وقت سر آرانجی کرامی بفکرن نگو شخار شور یعنی تکس کرامی بیبین کرامی تیره خودجنه Bu da aracak olan çekim ki layıklı navi hacı kurcu da. Evet. Kimse de ciddilemiş, şey bakayım çekim bedeleme, per bedeleme. İşte beda havalana, inşallah bu havalaj vakti kadar kanıcı meraşandın. Evet. Bekasi navi mezun inşallah me aracak ki strane ki bekasi navi mezun me diyarı gele خود. Evet. Spas havalı Gürsel. نکات شورش وقتی که وقت پروژه ما دست بکری و ما چند هنرمند ما بینان با هفته نزدیکی 12-13 هنرمند هاتن با هفته ما پانا رو جیبین لیسته بوره کار نجاتی لیسته حتی 16-17 چوب ناور که لیسته تو بوش هنه که خانه دابه هنه خانه دام بر هن جناف در کتن
اری و استرانا نا ام هنرمند می آناتولیا ناوین او نا بین زمان بخونینه راستی وقتی که تا از پیچه که در باسی یعنی باسی وی توپ کرنی تا برف کرنی تا وقتی که تا مثلا استرانی حاجی بورجی تو چوی با کسنا واناشتر گوتن yani kolay bu ev kayıtına ev kayıt kırna ev zahmete çağı bu yani birçok bahsi ve bir ki baş bu. Ez spas ji bo vê pirsek rastî jî pirsek vatedar e. Yani komkirina strana ne tane strana komkirina çand kültürê ji nav gel pir zehmet karekî pir zehmet e. Gere mirov hinekî bênfereh be, sebir be û bînat be. Dema ev strana min kom yan jî min tomar kir, me qeyîd kir, ev çûm gundê Omera. Ev çûm me xwast ez herim ba xaltiya min ê rehmetî Rawa Borcî. Ev jî dutwame Borcî ye. Tiştê kirine jî çû rehmetê Xuda rehmete xelê bike. Ez bi bîrtînim xaltiye. Eysa çûm gund mij çend kesa pirs kir, heta mij muxtara jî pirs kir, min got ez dixwazim herim ba xaltiya Raw. Kesî ceseret nekir me re here. Gotin em nikarin, işte nizanim çi ye, nizam çi ye. Baş e, ez çûm ez bixe çûm û malê ez herim. Ez çûm ber malê mala wî ava hevalê me li Swêd Zekî dayika Zekî jî Zekî ber malê bû. Ez derdê hejê re gotim o kek Zekî rew ji wihayê ez dixwazim bi xaltiya re li ser Hecî Biqurcî û ser kilamê weyî li wî ez reportajekê bikim. Diya min nixweş e got işte got dikare bimire jî feqîrê got bi hewa terete ye. Mo kek Zekî yani herê ez zanim belkî nixweş e nikare jî lê miriyê jî ma bêye bimire yani me got bila ew jî min ef bikin min aynê mo miriyê jî ma vî awayî bimire qene karekî pîroz dike karekî ji bo millet dike. Wî jî mala vî ava hezar carî em xaltî re rûniştin ji me re stra tabii ki ihtiyar bû pîr bû feqîrê hinek jî bîr dikir carna stran ji bo ku dirêjin bixwe ziman hemî di vîdyoyê li cem min heye me çend saet de sohbet kir digot ez li ber nên rû diniştime min teştê nên teştê êvîr digot me dide berxe ji sibê hetê êvarê digot min stranê Hecî Biqurcî digotine digot tev nedibûne yani ew qas stranê Bak destansal yani destan. Erêvek destansal tabii ki baya ji me re xezîneyek bû. Mesela ev stranekî xaltiye başkirinî niha me tenê me jê belkî 12 çarek me kom kirine ew ê di venda bûne. Binêre yani eger ev nane 8 saate tê lêxistinê 8 saate de belkî sed stran gotiye. Hani 5 stran gotiye kilam gotine. Lê niha ew nemane. Me tenê 12 çarek kom kirine ew jî saya vê ked û emegak min daye ne ku ji bo xwe bipesinim nabêjim lê gerek te karek kir gerek tu kedê bidî emegê bidî ked bê emek bê yani tu gerek pir înat kî jî carna tu mirinê jî didî ber çavê xwe yani ev tiştana jî bûne pir kesa ez carna ez tehdît jî kirme bi kuştinê tehdît kirme carna nizam bi çi tehdît kirme lê ez min tu cara paş te gav navêtiye min ew stran ew kilamê mê qedîmê kevnê hemî kom kirine mesela Hecî Biqurcî sala 1927 dest em bên serhildanê kiriye li dijî Atatürk derketiye piştre hatiye îdam kirinê piştre işte hatiye xapandinê îdam kirine û xaltiyê wî dotmamê wî xwişkê wî rûniştine jê re ser kilam gotine. Mesela ew kilam eger em zû destê xwe zû bigirte berî çi zanim 30 salî 40 salî berê me kom kirib yani hîro dest me de arşîveke pir dewlemend de çêbî dîsa jî çi qes dereng be jî tu kom bikî û cem hev û
وانا بده جیان کرن جی چند کفترا مرام خزینه که به هم پایه به یعنی تو پشتی 10 سال تو استرانا تو داره نبینیم نه جبو گوت ام باسترانا بخویندی بلاد ناف خلکی دا جی زندی بمینن مالا که گرسل 1000 جاری آوا ویجی آلیکاریا مکر فکری ما هفته گرتن آره ویجی پیشنیا کر گوت یعنی فکرم من ابو کو تنه هنرمندک بخوینه باسترانا ویج گوت ناگو bana sıranı gelin gerek hünermende gel bir kari bikin emil آره hünermende Anadolu bela bikin mezektir fikreke hoşa fikreke başa kolektife karek kolektif jî her tim ji boî me baş e tabii bilakî jî ez pir kêfxweş bûm ku ev stran me dîsa ji mirinê xelas kirin ji wendebûnê xelas kirin di saya hünermendê hêja de ji em ê nav bixwînin û têkin sê da îdî çi teknîk çêdibe nizanim ew ê nav gel bela bin û êcareke di zindî bibin rihê wan jî yê şad be ez hevî darim tabii mutlaka şad be havale Ahmet Pers'in tahanış bu idi از برز گرسل بپرسم یک شورش گوت چه تکنیکه یه بین و شارتن آرشیف کرن اجید خازم دربار و دا ایرو تکنیک پر پیش دا چوی دیجیتال پر ناوی خان ستافی نزانم ناوی پرن امی وانا چاوا امی بپاریزنی چاوا بگیجه دستی خلکه یعنی انسان کی که بخوازه و کلامان گهدار بکنی چاوا گهدار برای وک زانیاری خودی لید درک کردن یعنی چه بلا بکی نکی به وشاندن نه وشاندن چه هرمه به یعنی بölge لشونی تو کراماتی گوتنه چه لجیندن بده بمرو برای خودی لید درک کردن وقتی ما دست به پروژه کردی tabii hatta beri 5-6 سالا çap kırna CD per popüler آره مقابل پشتی پیشکت نهایشان از سر پلتفرم دیجیتال پیشکتیه یک سپوتیفای، آیتونز موسیک، اپل موسیک، گوگل پلی نزدیک 6 پلتفرم جدا جدا هنر کنمرو بکار به موسیقافه برهمه خواهیاجی بر همین دن دیجیتال بین بلا بکن لی وک قدر گرتن وک آرشیف مگو تمام امی بی خواهی بیکاری اما سید پلاتفرم دیجیتال بلا بکن لی جبو آرشیوه مگو امی سیدیه که کلاسیک که تمام برهم تیده هنه تمام تکسیوان تیده هنه وک روپل وک رسم وک پل امی چاپ بکن هم جبو که برچاوه من آرشیو به در یعنی مرور تبینیجی میجی باشتر بیرتیه. من به شکلی جی سمبولیک چاپ بکن هم بکاربن فینانسمان بیکاری کنه که هم جی مگو وقتا که مرور به همه که دست خواهد بکره وقتا که گرد وقتا که بیناوی کارتونی تو بیویلا وقتا که دید اوی بخواه بیلیزه چی هنگه به شکلی مگوی افکت تیسروی هنه بیدن جدا به به شکلی پروژه مه آره حوالی گرسل ام تکارن استرانه که من حاضر کنی یعنی ایک که حاضر کنی از یکی بکن بری او که از خوازم سر حجی بگوچی دلی که شورش لسر جیان حجی بگوچی پرتو که جو درخسته بو وقتا یوتیوب درخست برای به 4-5 سالا بز بابرم هنگه مگوتو و که شورش مادم هرم ما قهرمانی که ونگ هیه مگم جیان فی قهرمانی وک موسیقاری که شانوی تیاتروی مگم ارگانیزه بکن دلی مگم توازه چون که بکن اکی تیاتروجی تشتكي دين پر جدايه ج اغرا كلام بوتني كلام بهف كرني هم شانوغري ما ببرح حاجه بوجو بدوانه جيانده هم جو هنرمند ما بدنگ خو برح خو روحي حاجه بوجو بدو جيانده آره
Rıvdare havali me dede temiz nefesandi. Uti Hacı Burcu bizim köyümüzde dedeme güveniyordu. Haber yollardı filan yerdeyim. Dedem yemek götürürdü. Annem Hacı Burcu'yu iyi tanıyordu. Bize hep anlatırdı. Havali Rast dede ama. nefesandi. Yani Rast plasti ama. ve çağı insan ki per mezin bir yani insan ki agiti ki mezin bir ve civarı me Anatolia navin deng u nas bir yani proje ke per xaş bir çima na havaliya em roje ki em de proje xalas kini pişti ve Yani em az vekte sonra gote lazım tam müzikal eki çekini. müzikal ki çekini. Çünkü meri diruke bugüne, tarihe bugüne, meri kroma bistire. Lê wexta ku bi tiyatro müzikalekê me çekir, mirov dikare wî tarîxî bibîne. Tabii. Evet, rast. Roma hevalên me yî xwedî nivîs, yî ku dikarin bilvîsin, xwe zêdetir bidin ber vî karî. Evet. Şanogerê me hene, tiyatrociyê me hene, lîstikvanê me hene, hunermendê me têrê xwe hene, têrê xwe rewşenbîrê me hene. Ez bawerim em dikarin tiştekî wisa çêkin. Yani ez em bi hêza xwe bawer. Tabii. Hezeme hayır. Yani îro Ez ê rexsimetine niha Kılama kadın ez ê bistirim lê çîroka kılama kadını bila tevşore ji me re bêjî pêwaş ez bistirim. Ere. Ev strana kadune. Ev strana kudare ye. Taj kujan gundi ev top sara fikir. Qadun na tam ne biramile az gunde haymanaye yani gunde haymana bi gişti te gotine gunde polat leşte gotine strana ke kevne adlaye de mesela ji qadune firtir mesela kek yürselani zaman müzikal hacı boğurcu rasta yani hero gelek hunermendê me hene karsazê me hene dewlemendê me hene û gerek vê karî mesela ne tenê müzikal berdikare filmekî hecî boğurcu çêke yani sinema hecî boğurcu çêke gerek meril xwedî çanda xwe kültura xwe derkeve gerek mirov însanê xwe biçûk nebîne hero hecî boğurcu eger ê xelkê biya ê kesekî dibiya ê milletekî dibiya bigirana egîdekî yani bê hempa egîdekî navdar egîdekî navdewletî jê re filmê çêkirana maalesef em di wî alî de hîna jî zayîfin gerek em hewl bidin ku vî tiştî bêguman bi qasiyek ji hecî hez dikin ê li dijî hecî jî hebûn ew jî rastiyeka civaka me ye hinek malbatê axayê gundan li dij bûn ew jî normal e lê hecî di jiyana hecî de wekî kek Gürsel Canî Ziman min romana hecî boğurcu jî nifsan navê wê Heco ye min nifsan ji bo ku ji dîrokê re bimîne bawer dikim gelek kesa jî pejirandin qebûl kirin gotin ki romaneke serkeftî baş e bi vî awayî mesela em bên di straneke din heye di projeya me de navê stranê Mistoyê Tozo ye strana Mistoyê Tozo Mistoyê Tozo dorê salê 1927 li dijî Atatürk bi hecî boğurcu ve li dijî Atatürk şerkiriye li dijî Atatürk derketine û piştra Misto bixwe ji gundê Depeköyê Depeköy gundekî girêdayî Haymana ye bawer dikim nêzik navbêhna xwe Haymana 5-6 kilometre ye mesela ev jî hatiye xapandin işte eskera dora wan girtiye gotiye ku Atatürk ev derxist teslim bibin eger hûn teslim bibin hûn ê ji efê îstîfade kin bana jî bi dewlet de yan jî em bên bi eskeriya wê denemê wê demê bawer kirine û dema teslim bûne hemî kuştine û piştre termê wana ya jî cesedê wana bi hefta li Haymana li Polat Lêwdere depa gerandine gunda gerandine û piştre jî li darxistine heta genîbûn ev stran jî heye stranê mesela bana tabii ki aliyekî van mesela strana dîrok e aliyekî vana ziman e aliyekî van ruhê berxwedan e berxwedanî aliyekî van çand û kültür e mesela em bên di dva strana de tu cara nabînî ki
mesela pesna devlet edin, pesna mesela Atatürk dedin, pesna ya Revebireki din dedin. Çi zulüm li Kurdan hatiye kirin, çi embêne işkence, çi zulüm, çi xirabî hatiye kirin anîne ziman. Yani vaya raportiye me geçmişe me gişt vaya. Ji بله gere me xwedî lê derkeve. Bi راسته awayekî bide jiyan kirin, bi awayekî bide tornê me, neviyê me ku ew jî ji kültûra xwe tamekî heynin, bi kültûra xwe, bi rabortiya xwe, geçmişa xwe, tarîxa xwe serbilind bibin. سربلند بمون راسته سپاس هوای شورش سپاس بکنم شورش بریکم بردام کنی از دبینم نها برنامه ما فیسبوک ده 43 کس یوتیوب ده جی 37 کس تماشات که والله yani nabı baya gelek hecmara ke hendike ecve daxaz rücet kim bername par vekin da ku begêje pir kesa ji ber ku em tiştekî dîrokî dikin em tiştekî çend û hunera dikin em çend û hunera bav bapîrê me dixwazin biparêzin bigîjin neslê nifşê ji me şunda tên ji ber vê kî li vê guhdar bike yê jî istifade fêde bigire û ji we daxwaz dikim rica dikim careke din bername par vekin şerem kenê اری حوالی گرسل تجمر کجان سترانه بیجی از کلامی قادون بستریم قادونه وقتا کو ما ماتریالا در باسی کاسیتم بری در باس کرد کو هم ماپوش دوام بکن آرشیو چکن تشتکی پر دخاتم بالام کشاند اره کلامی کو بری 5 هفته 8 سال هاتون بودن همه قد ترکی نادر ترکی اره خاص زمانه که ونگ صافی یعنی زمانه که خوب تکنولوژی خرانه بیه نه نه کلام قادونه بس داریم اره کلم که اره Cebim kadun le kadın şirede le moşefi kevlunu من كرهت برابندوني لروجا وديني من زربوزون حجيني وبيدتيني من كرهت برابندوني لروجا وديني من زربوزون حجيني وبيدتيني
Kadındı gülayın işte minili devleti غنى حجيب مشاني شيخي كياني مالي مطروح بشاري سادي بياني مشابني سيجار سد بزيني بخير بياني بيك بتعبراني بتشبياني Rokeçim malavdır zibum leyli Mivariye leyli Cüde gılavi de udeyli Dihistiyeli Bedar daneyni kekeli تكميالي وفي سوانا مصر خيلي ريخ استيالي ملم كيرش بركيلي مرجع سيالي gelek spas dikinim. Havali Gürsel براستی پر خوشه. اگر اولی نجبت اگر ایزنا تهبه از چند گوتنا بیجم کرم که مامسته. تا پرس کرد تا گوت سترانا کدره من فرتوکی مزه کرد ستران شیخ کایه گنده شیخ کا گنده کی عشیرتا ملیه گردای های مانه از باورد که میاج پولاتلیه چیروکا سترانه جی و هایه کسی که دل خط کبه قادون نوه جنی که کش که دل خط کبه هف که مرک دخوازه وانا جی ناد نه مالا بابه کش که ناد نوی ددن یکی بویالی جی گند کی جنبه گایه پشترا اوه بویالی تی درگیستی نزدیکی گنده قادون شیخ راست او کسی که قادون خواستی ته تبجه توی هجو کیاج بویالیم هر کیاج هرم درگیستی مالا قادونه دبجه اشت ایواخ او اوین دانا مو حسکریا مو فلان مرک دی واجه حزد کردو اره و شاید بی لمن حرام لتا حلال و دگرت هره و اوستران یعنی حکایه چیروکا بیجی بیا وایی هنکی آره سال 1960 هاتیه گوتنی لگنده شیخ بله کرش tabii yani va stranek yani me hazır kirini emi çiroki strateji hemi binivsini piçe şekli hatiye çekirini çima hatiye çekirini emi wêj binivsini kakş Gürsel ez vet xazim ster bipirsim yani na ev stranek havali mamosta hazır kiri top sarf kiri plastik vakti me goda ser me pxat bu ya aranje vane çava çebe çünkü dengi ki taze yani çıplak dengi ki taze va çava çebe yani ben merak dikir piştik da çekirci plastik az şok bu yani az ve itiraf dikim az şok bu çünkü aranjene pır hoşun yani iko servi aranje servi müziki kolay bistire yani kolay bir kalemi bistire pır hoş bir em tikarin pêçekî din bahsê wê aranje bikin yani naloma
لیکولینری araştırmacılığı hep serife zahmeteki, işeke, problemeki. Yani hem Evet. per vakt vaze, hem per xudan et vaze, و hem jî alî avêr vaze, alî teknikî ba, per tiştîn zêde xwaze. Müzik zêde çend ston berat kirin, ya herî girîng ku rihê bide strana çîrokeviye. Yani ku Evet. çîroka stranê tu bizanî, tu dikarî êşa wê stranê, kelejana wê stranê, heyecana wê stranê, şabûna wê stranê, naveroka wê stranê, sebebê wê stranê baştir hîs bikî. Hı. Tabii mesela müzisyenî jî, aranjörî jî, stranbêjî jî tiştekî bi serê xwe ye. Loma tu em însanê pir taybet in. Em naşibin çi kesî. Evet. Em çavê din li dunyayê dinêrin. Dunya ji bo me, bi çavê me tiştekî din e. İnsan bi çavê me tiştekî din e. Tiştî ku însanek normal wek însanek dibîne, em evîniyekî dibînin, em çîrokekî dibînin, em rengê wî dibînin, em dilê wî dixwînin, em hêstê wî dixwînin. Yê me tiştekî din. Yani Loma rastî jî berê her tiştekî herî. Berê ku ez aranjê bikim, ez pir demek pir tu dirêj gulê dinim. Ser difikirim. Acaba kimiye kijan enstrümanê, kimiye kijan sazî, kimiye kijan dengî li vê müzikê were. Yani wek kirasekî ye. Tu nekarî her kirasî li her însanekî bikî, tu nekarî li her stranekî jî her aranjê bikî, ya ji aranjeyekî li karakterê aranjeyekî li stranekî çekî li strana hemûyan çekî. Evet, rastım. Ew jî min serê xwe pere westan, yani min ku kijan enstrüman dikare vê êşî bîne zimên. Tabii ji alîdin da jî min nexwest ku enstrümantekî ji kültûrekê din wek pînekî bînim li müzika Kurdî, yani li ser cilek spî, kincek spîkî pînek raşlêxim. Serê xwe pere westan kêm zêde. Rastî ez te pîroz dikim, yani ez şahsen vek hunermend jî te pîroz dikim. Nizam mamoste gudan ser müzikê te guda ser. Mamoste mejêr neşandî. Te neşandî erên. Mamoste hînê ew kê bûye, hînê bilûrê tembûrê bûye tu wê müzika we qelebelik e. Ne, rastî aranjê pir xweş mamoste. Yani Wek min gotî, çimkî wexta ku mirov aranjê bikî ji divê karaktera enstrümana amûra hinekî bizanibe. Kijan enstrüman dikare kijan dengî bide, kijan enstrüman dikare bibe cewab bersibe kijan hêstî. erên. Tabii ji alî teknîk de wek de ji alî rihî de bibore, ji alî rihî de jî divê tu gor naveroka stranê trafîka aranjê jî çêkê ku yani stran da pêşî çû û müzik li dû bî, ku stran paşma müzik pişt dide. Cî ku stran hinek zayıf maye ku aranje bide kêlekê bê ku guh bivestînî. Stranê bidî rehekê bêdî mamostê me jî bikardin qatar. Erê. Mamoste li dere pirseke tu dikarî bersivî vê yê qutayê bidî, hevalê me Osman Cengiz dipirse. Tu bê kek şoreş, tu bê Tirkiz nivîsandî, tu bê Boğurcu'nun isyanı. Yani Kutay cevabı bile. Boğurcu'nun isyanı bireysel miydi? Ato ile Hamit isyanından neresinde? Tevkaydı bu. من سپاس بوی کک عثمان جنگیز من پرساوی خان نا تابل سر حجی باورجی فکر جدا هنه en راستیه که هنک دبیجن فردیه هنک دبیجن نوایا بس قاسم من لی کولین کری من هم کسی مضبطاوی هم کسی ناکی کسی بنده دورشی من پسیارتیه از گشتم قناته که سرهردانه حجی باورجی نه فردیه نه شخصیه جبر که دما تر عسکریه دخوازن وی بشینن سرهردانه شیخ سعید یعنی عسکری باورد کم لپولت لی عسکری عجم برلی خال پولت لیه دخوازن بشینن ایسیانا شیخ سعید لور همبری کرده بکار بینن
Vijî hejî ew tişta qebûl nekiriye nêzîkî Ankara'ya ji trenê xedabêje û nare askeriye û piştî vê dibêje ez narim ji Tirkaran ya jî ji li qarşî milletê xeşer nakim ez ê herim serî çiya baştir e ji min re bî awayî dest bi serhildanê dike ya jî dest raperînê dike ev اره yek êdin mesela ji dera ji gundê çevre ji gundê dorê gelek insan tevlî hecî bi orcî dibin. اره Mesela ji gundê bizo çend kes hene ji gundê cenabê çend kes hene çi zanim ji gundekî xelika û gundê dorê belkî pêncî kes tevlî hecî bi orcî dibin. اره Hecî bi orcî komê mezin dike, kom mezin dibe dibîne ku xeteriya komê jî ew tehlîkeyê jî xeretîne ji ber ku veşartina van, xwarina van, em bênî ram rûşkanda van bala dewletê dikişîne yani rihet tu dikarî wana bigirî bikujî. Hmm. Jî di nav komê de di nav grûpê de çetecîkî de mesela Aha. hinek terin gundê hecîlera du kes ji wana terin destdirêjiyê dikin. Hecî wana desteka dikuje. û hinek mesela terin karê ne li rê dikin, karê em bênî çeteciliyê dikin, ji xelkê bi torê pera diştîne, xelkê işkence dikin. Hecî wan dav xwe derdêxe. اره Grûpeke biçûk li dora xwe kom dike û dîsa ew ê dijî li komekê jî li alî em bênî heymana Polatliye bi hevra têkiliyê de bi hevra Kurdînê grûpek jî li wir e bi hevra vî îşî dimeşînin heta hecî tenê jî dimîne ya jî bi çend kesewa dimîne diçe alî Qirxêrê diçe alî em bênî Nevşehirê jina wî yek ji makine ji wir e mesela makine ji alî wir Aha. Yani çiroki xe tabi dirêje te romana wî jî nivisandî em hevîdarin wek hevalî Gürsel jî got projeke were tu yani wek film veya şano tiyatro senaryokê binivisînî ku hevalê me hêja wê senaryoya bi dest xexin û lîskandin bidin ev jî pir xweş be yani dema pêşime da Wana nivsandin zêde problem neye mert kere binivîsîne senaryoyê heta evelê me heymana Mustafa Başaran filmek jî li ser çêkiriye اره gerek dema tu ketî nav karekî wiha gerek proje ciddî be destek hebe em bênî maliyet hebe heval hinek kes li derva wek seyircî dimînin alîkarî nakin em bênî alî teknîkî de alîkarî nakin alî pere de alîkarî nakin اره ciddiyet hin di nav me de çê nebiye ilvî alî rast e nêzik de ew tiştana jî çê bibin eger wext hebe ya jî pirs tune bin ez dixwazim behsa straneke dibikim ew jî strana ew jî şêxka ye navbêhna şêxka û ew kê gundê çi bû Hecûmera de ye aha ew jî di nava proje me de heye Lotû Hesenî kek Gürsel zanî Lotû Hesenî straneke hatiye gotinê mesela di wir de tabii ki çîroka vê stranê jî heye ji gundê şêxeke Hesenê Ezîmê dilek te dikeve keşka xaltiyê xaltiya wî jî soz dide ku keşkê bidê divê tu her eskeriyê were ez ê keşkê bidim te tere eskerî dema li eskerê ve keşkê didin yekî din aha yekî din dema ji eskeriyê ve digere dibîze ku dergîstiya wî jî ya jî sözlüya wî dana kesekî din êdî ew jî silahê radike xede ser riya û ser çiya baniyan dawî da ji gundê bavê keşkê ji me gavedînî got navê gund çi bû şêxko na şêxka hacimera şêxka ye keçik ji Hecûmera ye اره hacimera ji Hecûmera bavê keşkê
هفت گنده ji muxtara imza kom dike müracaati devlet dike ve demi o seviye yani eğer tu heft gunda imza kom biki müracaati devlet biki devlet ev kesek em beni tey tavan barkir tey suçlar kir digre ya jî dikuje avayı askeri te ser ev ki te ser Hasan odaya ki da digre doravi digre bisilaha dest bişer dikin ev ne wan Hasan jî davê wana tabi davê mesela stranê de derbas dibe divê hawar dijmin top bûn hatine serê wextê Tirkiye çito li şêr Eyîtê min xist mesela Tirkiye çito tabi wextê dayîk jina wî li ser kilamê distirê eskera hemiye Tirk dibîne divê Tirkiye çito esas da Kurdekî ji çataxê ye yani navê çataxê kiriye çito evek lê xistê jî Kurd e evek birîndar wî jî Kurd e lê jinik jinka wî dema stranê dibêje nizane ki mesela çatax Kurdistana ya jî Kurdin el çataxê de jî Kurdin vek Tirk hesab dike divê Tirkiye çito li Eyîdê mixist mesela di vir de jî tabii ki ew derdikeve holê em bên ki wê demê Kurda zêde xebera xwe ji hev tune ye zaniyarî ser hev tune ku çatax û Kurdin Kurdê Konyayê Kurdin ev her jî Kurdin bî awayê gelek nokteyên balkêş di strana Rast mamosta Havala Ahmet li dere gotinekî te hebû herhalde kerem ke Havala Ahmet spas dikim yani bername rastî jî pir baş tere derken ez li vir de dixwazim hozan figen ji me re silav şandine hêja jineka me ku ji Kurdên Anasolê navîn çend hunara me heta vê rojê dîne û kar xebat dike em ê li vir silav dikinî Gursel hozan Gursel got xelk çavekî mest dike em jî bi çavekî din mest dikinî rastî jî yani ne pesandine helbet em çavekî din mest dikin ji ber ku em dixwazinî va berhemên me va eserên me bibin arşîv ji heta ra dewam bikin em vî karî dikin em karê populîzm tiştê din em nakin û niha projeka me din heye pekane va proja li ber qedandinê tevebûnê xêrî ji vê projeka me din heye me îsal dest pê kiriye pekane platforma Kurdên Anasolê Lêvan pêşwaziya xelatan wêje müzik û lêkolînê dar dixe ez dixwazim gelekî bêjwer bixînim ji ber ku ew ke yani mühim e bila xelkê me jî bibîzin dibêje ji şerê yekemîn şinda Kurdistan bû çar parça gelê Kurd bê statûma zimanê Kurdî hat qedexekirin Kurdan nikarîn bi zimanê xwe perwerde bibin yanî li ser Kurdan bi salana polîtikaya asimilasyona a sistematîk xwed meşandin ew asimilasyon sistematik li ser Kurdên Anatolya ji ber şertên xemalî bêhtir bi bandor bû armanca pêşwaziya di nav Kurdên Anasolê navîn da li hemberî polîtika asimilasyona afirandin hişmendiyekê li ser zimanê dayîkê ye pekan xelatên pekane salê carekî ser wêje roman kurteçîrok helbest her wiha lêkolîn mûzik debên dayîn şertên beşterbûnê pêşwazî ye xelatên wêje bi dosekî yek ji celebên yanî dosek bikaribe kitabekî çêbike kurteçîrok helbest pêk tê û bê beşdarbûn zimanê dosye pevîst e Kurdî ye ziraveyan li Anatoliyê tên axaftin kurmancı zazakî şixwezîn be berheme di dosyede pevîst berê li tu deran nehatibin weşandin yanî berhemê ku ji me re bişînin berê wê li tu dere nehatibin weşandin bi tenê Kurdên Anasolê navîn dikarin beşdar bibin yani Kurdistanî nikarin beşdar bibin armanca vê jî ku Kurdên Anatolê navîn teşvîqa nivîsandinê teşvîqa çend hunara xwe bikin ji ber wê me sinordar kiriye dibêjin tenê Kurdên Anasolê navîn dikarin beşdar bibin dosya pevîst e ew qas bibe pirtûkekî
nabencî xeberdar be yani bikaribe pirtikek bibe berhemen xeletgirtî dikare ji aliyê pekan ve bêweşandin yani kesê ku xeletê bigire pekan dikare wana biweşîne ji bo lêkolînê mijare berhemen qada lêkolînê pêwîst e Kurdên ana Sûlê navîn dîrok, mîzik, çend, erdîgarî her wiha be zimanê dosyê pêwîst e Kurdî zeraveyan li Anatoliyê navîn tên axaftin Kurmancı, Zazakî, Şirbizinkî an Tirkî be berhemen di dosyede pêwîst e berê li tu dere nihat biweşandin yani vaya li ser lêkolînê tenê cudatî Tirkî jî têda ye ji ber ku lêkolînê Tirkî gelekin ji ber wê me ew ji Tirkî re jî vekiriye müzik aliyê müzikê de zimana berhemen pêwîst e Kurdî zeraveyan dîsa li Anatoliyê navîn Kurmancı, Zazakî, Şirmizin be bi berhemen anonim gelerî ên li Anatoliyê navîn tomarkirî yên ku berê nayên zanîn be an jî bi berhemen fiktir al gor form û pîvanên müzîka Kurdên Anatoliyê navîn hatiye afirandin bi beşdarbûn tenê dîsa Kurdên Anatoliyê navîn beşdarî vedibin berhemen xelekgir dikare ji aliyê pekan ve bên aranjekirin û qaydkirin bi vî abayî berdewam dike kesê ku bixwaze berhemen xezmer re bişîne dikare ji pekan re bişîne em ê li ma hezîranê komisyoneka va berhemana em bêjin berçava derbas ke û berhemen ki layıqa xeletê tên girtin yê xeletê wan bide di civîneka giştî da an jî di şevekê da em ê xeleta aşkere bikin dîkî min vek goşin de ez em jî zaten hêdî tenê deviyê bername zaten armanca me çû me got em vê projê ji însanî me re ji gelê me re em naskirin bidinî zaten niha hevalî Gürsel niha pêçek ji ve em hatinê çi encamê yani hatinê çi kujan merhalê bahsê wê jî bike hevalî me figen li vi derê hevalî me figen jî nav vê projede Hozan Figen tu için teşekkürler. Türkiye Nefisandi. Benim de selamım hepinize olsun. Bu projede gerçekten de tarihi olduğu gibi anlatacağımıza inanıyorum. Ve Osmanlı'nın tarihten beri Kürtler üzerinde yürüttüğü bu kirli oyunların, bu güzel eserlerin yeniden yeni kuşak gençliğe aktaracağımıza inanıyorum. Em spas dikine hevalî figen. Hevalî Giyasettin Hoca Mamosta ji me re nivîsanî Giyasettin îro di biyarê Balkêş temaşa kirin yek dewrîşî evdî ya duyemîn çemê çetelî ew bûyar bê dengbêjî tên gotin lê gelek biyarın kurun û mesaj jî Balkêşin erê hevalê Gürsel tu natikarî li deviyê nav projel hatiye kujan merhalê çend hunermend tevî vê projeyê hene hunermendê ji ku de yani ji cî Kurdên Anatoliyê navînin bahsê wê jî bikinî em hêdî hatin biqetinî kerem. No vaqta ku me biryara strana da kankim zeda bela bi cihên cuda ji alî hunermendin cuda hatibûn gotin lê cara sifte ye cara sifte me got em ve kulamna pîşka di projeyekê de wexta me qirar da me biryar da me got em bikin projeyekê heta niha xêj çend hunermendên Kurdistanê bîtir hunermendên me Anatoliya navîn di bin kolektîfê de kê di bin projeyekê de qet natin bar hevalî me ku sada bi salana kedê dite jî bi ked û hunerê xwe bi xwe dana xwe hatin vî cihê me got çima em di nav sîvanekê de bin şemsiyekê de nayên bahev paşa me got madem hunermendên me kedkar hene hunermeyên me spî hene ku em qedr û qîmeta wan bigirin hene projeyekê bi prestîj e me got madem projeyekê bi prestîj e em jî hevalê xwe yê kedkar têxin navê projeyê bila ew jî serbilindiya me be em bi hev re xwedê lê derkevin û bidin jiyandin
آره سری دا قصی 16 17 18 هنرمند من نام نویسنده بود مخابن هنکا عادی تکنیک و نخستن بشتر بگل هنکا خیلی برسل ندام هنکا جبر شاهی یا ترکیه یا ولید بگمان بود طب مجد خواست و دنگراسی بکشینن نام سادی نود آرنجه کلاما مکمام کریه به تایبت حجی بخورجی کلاما چوکو کلاما قادنه نه بابایی که آرنجه مچکری دیش همی وقت کلاسیک مچیدم işte بلوره میه دورکا کردیه همه پاشکیم زیده لی تمود لیخن تانی دنگ هنرمند ama ya جی دانمارک 4-5 حواله مهنن آلمانیا 2-3 حواله مهنن لبل سوید 2-3 حواله مهنن حواله می ولید نکارن بشتر ببن تانی حواله که تانی حواله که جی هولندا های راسته و از پر بر که خوشم کو حواله ودات Yıldırım. ودات یلدرم یک سانسکری kardeş Türküler Kurdemey bağlaya. Az pek ki hoş jbom sedin daha yak bu insana ki usa salana jbom müzika Kurdi jbom müzika akustik jbom müzika gelan ya müzika geleri düşüle ku cigirt Havali ki meckır şehir ya. Doğru. Mo havali ki meckır şehir ya. Ari Genco heye. Genco Revşen ari. Genco heye ari Vedat heye. Hevali Ergin heye, Nevzat heye, Figen heye, Keki Miçu heye. Bu havali Miçu. Ari Azim hevali Rızgar heye. Mayat. Umar. Mayat Bulut heye. Mayat Bulut heye la Avusturya'da ji. Ari Avusturya. Önce Yalan Gülünç heye, Esa Khalikan heye. Doğan biçen hebu, doğan biçen jber hensedemin taybet bu ez nekarım yani bir tabi bikim. Karu xebata gidim bu az pişkiri bidmi. Mecbur sen tamam. Kurban pekimin heye nermen beceli qasi hunermendeki dengu avazavi xoşe me beştar kir. Ramoya navivi. Ali tekniği bu instrument da bu aracı her tişme tamamen bende hevala ne. Kuvancı destek konek zukir. Em dikarin meyke de her tişte davi bikunu peşkeşi gele xop. Evet inşallah. Em hevî dikin. Rastî bernameke xweş bû yani wek armanca me vê bernamê wek me got em vê proje tenê naskirin bidin em ê pêşerojê hîn bernamana xweş ser vê bikinî proje me pekane hîn hene le insanî me gerek ve bizanin her projekê maliyetek xeye ten pere terine ten masrafê xeçê dibine ji bo ve em ê kampanyekê jî dest pê bikinî em ji nadibînê eger kesin dixwazin vê projana ve kampanya nêzîkî tevlî bibin em ê pir kêfxweş bidinî ma ew kesna ma me têkevin têkiliyê li ku deretûn ma bibin bi endamê me pekane ma têkevin têkilî ji bo yan dixwazin sponsor bin yan jî dixwazin qatqî bidin em ê ji bo we pir kêfxweş bibinî ez na gotinên mamoste jî şoreş reşî bigirim Ez xwazim tiştekil lê zêde bikim bibore kek necetê. Kerem Wexta ku kek şoreş arşîv wanî danî ber me bi saet da tabii me pir wext û emek dayî ku em çawa bikin vê stranê bigur na madem stran pirin li alê me jî stranên eyîdî di projeyekê da qet nehatine gotin. Yê dola pir hatine gotin, yê govenda pir hatine gotin, yê şîna pir hatine gotin me gom ber vê projê wek stranên eyîdî yê şer yê eskerî yê çûn hatine yê ku çûne helwanatê li ser wan hatê gotin me gom derxin jî biçûne me got stranên dinê de yên dila ya jî şîna ku qet nehatê gotin sed pêncî sal dîrû kaman heye. Em ê wan çekin tabi de got mesela sponsorî mesela sponsorî di dema heyî de bi taybetî di vê dema pandemî de tiştekî pir girîng e. Da em hem xwedî li karmendî xwe vê sektorê derkevin hem ji bo jiyankirina
ya ji dan jiyandina vê ziman û çandî giring e. Em li vir kêm însan hene mixabin. Kêm însan hene ku ji bi vê tiştê bi gumanin, serê xwe têşinin bixemin. Hîn ku em nefesê tistênin ku çavê me dinê dibînin, me çî kiriye ji me re kar e, ji nifşîn nû re, ji qûşaxên nû re, ji tornê me re, ku em tiştekê bi stêrvildahî ji wan bigîne. Gelek spas dikim. Hevalî Gürsel gelek spas. Hevalî hevsorokê me jî me temaşa dike. Abdullah Kaya, Slav Rêz hevsorokê me Abdullah Kaya ra. Heval mamosta şoreş gotinê te devî çin e, em vê ji bigirinî. Gelek spas ji kek Necat. Ez vê jî bêjim mamosta ji bo Hacı Boğurcu pirastî gelekî pirs tene eger me imkan dî em rojekî li ser Hacı Boğurcu çünkü hevalî Zekeriya Balcı nivisan tübê Hacı Boğurcu İnce Mehmetê Kurdê me Anatoliye tübê. İnce Mehmet ji bo Kurdistanê ji bo Türkiye çî xere Hacı Boğurcu jî ji bo Kurdê me Anatoliye şahsiyeteke wisa ye. Em rojek me fırsat dî em ser Hacı Boğurcu bernamekî çekin birastî. Serçavan. Kerem ki Gelek spas ji bo te, ji bo kek Ahmet, ji bo kek Gürsel ve beşdarî vê bername bûn. Tabii merdkare gelek tişta bike. Bêguman em dikarin bernameyekê çêkin ji ber ku Hacı Boğurcu şahsiyetekî ne biçûk e. Çawa ve gotî İnce Mehmet'e rast gotiye, hevalek gotî rast gotiye. Dîsa kek kıyasetên got ku dervişê Ebdî rast e. Hacı Boğurcu ji dervişê Ebdî ne kêmtir e, ji İnce Mehmet ne kêmtir e. Bi rastî jî eger me re lê xwedî derkeve şahsiyetekî Kurdê Anadolî pir mezin e. Me re dikare bi gelek awayê bîne ziman. Wekî min pêşî jî gotî min roman ser nivîsiye hecî bixe ji Omera ye, ji gundê Omera ye. Omera belkî 15-20 hezar nüfusê xe hene. Min belkî 5 pirtûk firtine Omera. Pirtûk. Yani eger em xwedî li kültura xedar nekevin, em nikarin tiştekî bikin. Di vir da pekan projeyeke ciddî ye. Çawa ciddî ye niha em dibînin mesela hevalê diçin mela dibînin ku gundê me vala bûne. Gund êdî pir gunda da kes nemaye ya miktarek maye ya kes nemaye. İnsan bela dinin diçine bajara ya jî tene Avrupa. Gundê me êdî lê jiyan miriye. Dema tu jiyanê dikujî ziman jî dimire, kültür jî dimire. İnsan bela bûn diçin dikevin bin bira kültüreke din. El Türkiye dibin Türk, el Almanya dibin Alman, el Swêd dibin Swêdî. Ji bo pekan projeyeke ciddiye. Gerek hemî Kurdên Anatolî destekê bidin pekanê. Ne ku hinek reş bikin ya jî hinek bikişînin alî siyasî nizam çi. Ev projeyek çê dibînî hemî ji bo gel, hemî ji bo kültürê ne. Eger tu devlet de kültür qedexin nekiriye, qedexekin jî gerek me re bedelê wê jî bide. Yani hazir be ku bedelê bide. Ji ber ku tu kültüra min qedexe dikî, tu min qedexe dikî, zimanê min qedexe dikî, vê tu dema tu êrişî pisikekê dikî, pisik hedi parêze. Eger em jî parêzin, yani ji bo zimanê kültür çanda me çi pêwîst be, gerek em bikin. Yani bedel pêwîst be, bedel jî em bikin. Nihat ve gavedin alî ziman ve got hinek hunermend neketine proje. Yani eger hunermend em bên sedemeke wan ciddî nebe, nekevin vê proje, gerek ev hunermend bên teşhîr kirin. û ev hunermend çawa dibêje ez hunermendekî Kurdê Anadolê me. Gerek hinekî nirx hebin, hinekî dîsiplîn hebin, hinekî jî yani em bên baskiya civakê hebin. Hunermendek nikare bêje ez nakevim vê proje Kurdê evkî stranê Anatolê, ya jî ez nikarim têkevim proje sînema Kurdê Anadolê, ya jî mesela berê di her gundekî da bi sedan henekê me hebûn, bi sedan bi hezaran kilamê me hebûn, bi hezaran çîrokê me hebûn. Na hemî wenda bûne. Vek pekan dikare gelek proje çêke, vek mînak dikare skêçê heneka çêke bi film. Filmê skêça çêke li ser YouTubeê, li ser sînemê, li ser televîzyonê bela bike. Yani bir de armanc em vê kültura Kurdê Anatoliye biparêzin. Em hewl bidin ku Kurdê me nehêlin. Ji bo
gerek hemi insan edina Anatoliye و نه Anatoliye jî ji ber ku em Kurdin em dixwazin vê çandeyê vê kültüre biparêzin gerek alî matî da alî hunerî da alî teknîk da yani çi pêwîst be eger Kurdek alîkarî neke alîkariya pekanê neke alîkariya çandî neke gerek pekan bana teşhir bike. Teşhir bike sibê roj nekevin nav millet nebêjin ez hunermendê Kurdê Anadolê me ez nivîskarê Kurdê Anadolê me nizanim ez teknîkerê Kurdê Anadolê me. Pek Ahmed Gavadinî ser pêşbirkê daxuyanî xwan pêşpir bikeke girîng e. Bi rastî jî gerek em Kurdên yan jî xortên me keçên me teşvîqî nivîsandinê bikin, teşvîqî Kurdî bikin. Ji bo vê jî ew pêşbirk hatiye derxistin hatiye bi pêş de hatiye xistin û diyariya dide xelata dide pirtûka çap dike gerek hinekî reklama wê zêde be bela bibe û wekî li destpêkê Kek Ahmed anî ziman mesela du pirtûk hatin çapkirin yek a zarok e yek jî romaneke mezin ye roman el derê hana navê wê ye bi rastî jî romaneke ku nav romana Kurdî giştî da yani bi nirx e dikarin di nava romana Kurdî da jî heta nav dewletî da jî ew roman dikare têkeve pêşbirka dikare xelata bigire yani teknîka wê zimanê wê em bînî ramana wê pir bihêze pir bixwate yani nava Kurdê me da ew qas însanê bi huner bi jêhatî hene ku yani merov nikare tarîf bike tenê em wana bînin cem hev em pêşiya wan vekin em alîkariya wan bikin ji bo vê jî bêguman pekan projeyeke ciddi ye evalê gudarî dikin temaşa dikin û evêk nakin jî gerek alîkarî her awayî ji pekan re bikin mala Ben bozum tiştekdim de ziyade bikim. Kerem Ser rola hunermend megoya hunermend insanên taybetin. Bikasî taybetiya wan rolekî wan pir mezin jî heye. Yani demin kritik da divê hunermend xwedê li nirx û hebûna gelê xwe derkevin ku bikaribin çandê bidin jiyandin çand hebûne çand ziman e Loma taybet ev 10 salên davî ji bo gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê demin pir xeter pir bi zorî bi zehmetî yani niha em Kurd li her derê dunyayê li ber hebûn û turnebûnê yani xeteke pir zirav heye ya ku dijmin dixwaze pêş xe îmhakirina fîzîkî ye girkirina spî ye fîzîkî baweyekî leşkerî baweyekî fîzîkî bi hemû amûrên dewletê înstrumentên dewletê êriş dike te dikuje te tune dike ji alî din da jî dibêje nehewce ku ez te bikujim ez ê zimanê te bikujim ez ê nasnameya te bikujim ez ê çanda te bikujim ez ê hemî bîranînên te bikujim dirûke te bikujim Loma yani em nekarin tivî demê da heqê me tenok em bêjin nizam ez li vir çî dikirim li vir çî nakim her kesekî bi qas serê derziyeke bêjî pirsiyarî ke xwe heye yani herkes ciyekê de tiştekî bigire derxe tiştekî bigire derxe ev berpirsiyatiyekê dîrokî ye rojên dîrokî ne em li ber tunebûnê ne li her çar parçeyên Kurdistanê loma divê herkes kêm zêde serê xwe tiştere bêjîne Gelek spas havali Gürsel pirastî em tamamî tevlî dibînin yani hunermend wek te gotî hunermend wek bi dengê xe bi hunerê xe tevliva projene bibe ê ku perexe henê perexe tevliva projene hene ek dua dikin ma bi duaya xe tevliva projene min kijan îmkanê xe hene xere gerek tevliva projene bibin havali Ahmed em gotinin devîr ji te bigirînin piştî vê em berdeme biqetinin kerem kir Spas dikinî spas ji bo hozan hunermend Gürsel û rêz şoreş reşî ji bo wa gotinên giranbiha li ser vê tiştek ez zêde bikim tuna lê ez dixwazim du mesaj hene ez wana bidim yani me got em pekan ti nav projeka din danî em ê bawerim bernama pêş me em ê aşkere bikin ez dixwazim ji niha de aşkere bikin pekan belge filmekî çêdike me dest pê kiriye
projeka pir dûr û dirêj e, yanî bi dîtîm tirkitên görsel em ê filmekî çeknî him bi îngilîzî him bi kurmancî ji ber ku ji me re bibe arşîv, ji me re bibe hetê ku nekek şoreş ku Kurkê li vê dere bûne îsveçlî bûne Danimarkalı. Ama işte so ki xwastin ki gotin em çînem şikidin hatnî vegerin wî filmî lê meskin bi îngilîzî kujin ziman dixwazine xerse. Me proje dest pê kiriye em ê heftê pêş me li ser vê bername çêkir. Me kampanya jî dest pê kiriye. Bi rastî jî çend însanên me ku qedir qîmetin din çend hunerê jî hene hinek dibin sponsor yanî ne ku ben reklam dibêjin ez ê biqes alîkarî bikim. Mala wan ava we yani ji ber ku dibêjî ez dixwazim ji çend hunerê xwe re ji mîletê xwe re ez dixwazim bibim alîkar çi bi hêz be, çi bi desta be, çi jî bi pera be. Em dibêjin mala wan ava we. Em ê li ser vê bername çekin, em ê berfireh li ser vê denkin, em ê mêvanên me ku vê proje bi rê dibin em ê bînin mêvan. Birêz Ömer Leventoğlu û Esin Akgül rejîsorî vê dikin. Berî vê ez bi dawî bînim ez carek din dibêjim îro meha Remezanê dema fitra zekete xwe bidin xe, bidin însanê xe, bidin însanê hevcedar, bibin saziyê û dezgehê ku hûn pê bawer bikin. Ji ber vê em dibêjin bidin hêviya sor. Ji bo gotina pişinda ez dibêjim mala we ava û spas ku hûn beşdarî bername me. Gelek spas dikim bi rastî bernameke xweş bû. Carek din spas dikim ji mamosta Şoreş Reşî re hunermendê me hêja hevalî Gürsel gelek spas dikim. Em du hevalî me temaşa dikin bi mesajê xwe destek dane me. Ez ji wer du mesajê bixwînim piştî vê em biqetinî. Hevalî me Nûro Canbek. Nûro Canbekî. Hevalî me hêja dibê ji bo kar û xebatên we yên bi hempê hezar cara mala we ava be em spasdarî we ne bi rêz û silavin dostanî ye. Giyasettin Mamosta Giyasettin ji Konya'ya Türkiye gotiye son bir şey söylemek isterim. Ahmet Khane diyor ki kültürüne sahip çıkanlar hiçbir zaman yok olmazlar. Ev kesin xwedî kültürê xwe çandê xwe derd kevin qet tücara wan de nabin. Rast e em ê wek me gotbînayê ziman ve pekan em ê va projene çê bikinî û bigêjinî însanî xwe em ê carekî din ve bernamana wisa bikinî. Gelekî spas dikin ve em temaşa kirinî hetanî carekî din şeva we xweş be bi xatirê we. Ji bo temaşewanan êvarek xweş. Êvarek xweş.